Madoruma. Your brother Baku UK, Abrochimem, your friend Mr. Francis. See, I'm no Casey. What who show no or now was in ra many swing. With the Macaches is soon or Mlame Patao. Now the way I was soon, yano, a year soon be a new year soon, a year spiritual realms. Yamion Kukusun, eti a tatini power and tatuano. Now one can sabi you, which had that penny pass him. A soon a bad day, Toknelika agony. Toknelika agony. Toknelika agony. Eti Mr. Francis, Yadawasi, Mike one, Antibaki, Munina Yachamo, I a Rama Bruni, Abruchimem Munina Chamo, Cecilia, Abuchifunina, Yachamna Ghana for Madua Yaton Kache, Oibo, and Kayadu, Kazovin, Munina Suyaton Kache, Madauruma, Judge, Wadauruma, Konimai. Yo, that's what you for Nana Kyoko, Yadamas Erica Bedu. Ma bena mi PSC on also Facebook Live. Mag love Maggie. Asumdwe ma enso ewo ho. Ena Faye Dennis Nemison. Eunice Achre Esel. Joyce Tina. Ebenezer Debra. Munyina maba September 22. Jennifer Poku Riley's cousin. Obapa Christy. Yadamasi papa Bobie die. Obokwa no waba. Bobie obokwa no waba. Ebusuafo say enra ye may justice for the Egenems. They say ye tenasia mo fan kra ne picture no mo de ato na de justice for the Egenems no na de ato ase na abrochefo ya mana ya kono o ma kire do pa enra said you mo frɛ ye be ya do ye ma me nya kon Virginia na kosia ba kwadwo papa bi no wonya be market o me so ne picture o mo fa nto so ma akosia ba kwadwo picture na ye de ma am no I say onu kro oni akosia ba kwadwo so yin ni wo mema tawachi akosia ba kwadwo no ye TikTok na mfofo no mu o mu sia ono na odi ayi no atage Apostle Eric Nyamete ni enu se ento se ye betwe manso be wi no na Church of Pentecost chairman no wate akosia ba kwadwo papa bi woni ena ma Monica oba Palinda J of Akito nuso New York ma Agnes Osekofo September 22 Facebook fo mu no nanase na no so ayam na efe na napokua e wo London ena ma praman on de ya hwie ya odi bia 5BG so de aba ti yadwoada ye kollo ya ho ne ade wei ye be mama hunu de tue ma akopem se ye be kokko ni behwie adwada ye kollo ya ho a camera si so ye koye falia camera si so kopem se Ghana mlane kase ejeni mu buatin Church of Pentecost weda lanso district wo dipem etini nua na wawuo waye manse adwuma wa menam na wayale awu na ne yere kwa wo so na bread yakotwa ne ntirim no ne bawuo ne niema no Ghana mla no atekere 111 ya sanity wotimi fa niema na ne abetena se na Ghana fo ya genkura ne ahwe mu sere besie enkwa ne hia kam bompa ya na makai bi eno nko a na abrochefo a mo fra yen se WhatsApp line ya mo so pese mo contribute abrampa ne de 0548 931931 no abrochefo ya mo WhatsApp line ye yeso ne ebie tu na mo pese mo fra eno ame ma me ba ko fra from London oso yin ni ye pese ye fra ye pamasem ye ni gimo ho nso ye ntimi mfra bi nti 0548931931 wo abrochire na ye hwe wo pese wo baso a we ni ahoma a wo de be fra 0548931931 sese ana ye tete ma Jahaya yetie ya yede bia yedi asem bebrebe e fa no free ye ntetiye ye ma ye ho kwan na ye obi amfa ne Bible 2 Timothy verse 2 2 Timothy 1-5 ye bo ura twiro num e yasem tete ye hwede Apostle Paul na woka 2 Timothy me fun so obi nto abrochire fo mo nto iPhone bi mam me fon ye nyini ya na frisi
You 2 Timothy 1-5 or say na ema me kai wo gidia nkontompo nimu a kane na ewo wo nana Lois ene wo maame Eunice na me jimi di se ewo wo nsu mu bi na ema me kai ujidia nkontompo nimu a kane no na ewo wo nana Lois ne wo maame Eunice mu na me jidi se wo nsu mu bi hwan na ekasemi Apostle Paul ni missionary na ni Kristo suma na akwantu etosu enum eno hia Timothy na Timothy ne nana ene Lois ba ni Eunice na wo Timothy nana Apostle Paul onim ne nana mu nnuma tiamro ne Timothy obetu anamo no eno se minim wo nana Lois na minim wo maame Eunice so mo ye Kristofo a wo mo gidie nkontompo enim ti mi gidi sese su no ebi wo mu ye hu ni pa bia ye timi hu fia wo firi mu akora we die usuban die wo be free sa fie we mu entity mentorship Timothy o mane ho kwan ema Apostle Paul gurumu no ene ne nante ehunu niam pepa bebre ewoni mu awie de ye busa ne se hwan ene ye wo mentor oba ya ye betimi adi ho adanse kasa bi ho e kasa akoa we ana oba we ye nya bosa ade ne so a ene me di akiri akoa we de onye o akoa we de oye o ye nya kasa akoa we pe de di akiri ba na ehu enti esese emayoa eni memu wa nyina no ye ma ye ho kwan na ye tete yen na ye grum yen ebra Esther ye de ne ko ahima afo fie na ye kwotete wom na ye de omakoma wo hen no ye hia wo mo pepere ema no ye hia wo mo pepere saa 6 months e de aduham enso krobo enso hia wo mo saa 6 months afi preparation you kurumu wo mo de bia me ka sese wo ya abrante a wasi so na okofo oba na we oba no on se danyi bebre a ese o free na wofo na ase nanso watene ho me privacy akwa ha dan etim ebo ne bra se ma no ye adwane wo mu se dan tete enso nka wo mo tete ho abrofo eno mde wo nya 18 years a ese wa frifie na ye ne bibifo de nye sa ne de tete yen so to be tsira fie gentete ye efie nyansa suku nyansa ade obi eye onseso se me hwe nipa we esua na brabo na nipa no amento te say the Apostle Paul na o ka kire Timothy no se minimu nana Lois no maame Eunice gidie papa na nkontompo nim na minim se mehu saa de ni bi ewo mu wo maame ne hwan o papa ne hwan ne o mentor hwan na eguru mu wo ana wate yasim yesemwe jimwe saswe awade bi a obehu se oba ne bema no ebi omo ye young couples oma ware na efe omo yom bibia together no obehwe o machi no difo na ebi a omo mienu no obi a maame ne papa sa na omo ware ne maame ne papa no ne oba so oba na ne maame tsena wade ase ware ne papa mo du omo pani efie so bi kra wuo na abete omo ntem obema ne so a saa enti wo hwe ne papa wade a o de be wale ne yere oba no so hyese de ne maame bre ne wase e ware ye na o de be ko e na wale bi a ye bu oba wo ba so bodua bebre no wo be ko o machi no na fie ho akwa wei hwan ba no ami akosi adua so abubonua
why banning and read the yebusa? Why no mentor? Why no groom? And I won't go and I won't. And a bam what Jackie would tell you. Now, do you woman? Now, do you woman? Would you obey for? Would you crom for? Omrasa mwase ebidi ase butterfly. Omro enana mi ya uba o. Ose ebidi Japan ebidi ase butterfly. Then nyina wadi bi asi. Ena oba so wo so do draw se me utumi se kam ya dokon. Ena wo so nam na bag ese kon be sei. Jeje bag na bibia bi wom. Toilet roll wom, condom wom, be ma tadua head eye ne te se ayi bi wom. Eya ne se mewura mo me kwa kwadwo so na akwahwo no odi wom ono a wa fim no adwe ho otri na ba kwasi wono a ngete se oso a jepima ye no odi wom ya tetema kasa kire mema why panel abaya fabutai bi si wani so ma ho kwan ne entetew na wonya mmoro se wo tinkan sen tina na anu ane ye bebreki na meka no se ne usia mayo ya ye ho fe ye ni padua ene ye wedie tokrontokro bi tutuem wo yo ba so ho abayo na akokoma se awo bani ko be ne tohwe eche blue band anani se twon se nanano ma ke wo fia je be ma kwan ma matete wo no ya buru wo nyina abayiye mu madawroma atradi fui ma buru wo bayiye ma nanafo ni nyina dwane afifie eche ne ye wo akola ye ngugu ne to yantoto no wanyi brom enso ne to ngede ti bema no obekwa akofa de wo kura asen de na betena onchi bema no hwahwe so yi nani ato nchi akatena ni akodi ba o se mu ode se ne mo ma na ye pobat imo ode ya gugu imo ode wo pia no ampade emu awo wo de bayere kura emu tia pona na tetaria na bayire ba ko efren dudu banza no dudu banza ba ko so de abetie eni dididi say fom o ya kra no wa talk to fom bayire fun beni wo tibi kra touch ne baby ba de emu awo no enso si nchen ko so betimi atwu ade be ne mu awo enye de anka mu wa ede bayire mu wa ede koko mu wa ede emu kra mu wa ade se omo mo pese bi nkrase fo mo de ata eno de ase de osen apro na akire kwe enti yesre mo mama ho kwan wate me mama iwa ne yentetsem mama nyam ho dwamprewa enti si abonte o no dwamprewa wo da bonten me se champo etetsema kasa kire mema so mama me dance so mama na wo ka bi se hwan ne wo mentor enka ye hwepa na nka be ka no kwepa dia enka ye maame ene ye papa ene ye busua ho na nka ese nka ye mentor no efriba nanso enne enam suku ya abasu ene boarding school ne enamfo ne agrobi no enema bia ya abasu ntino wahwe ya na wakofa wo mentor no wo abonten a emmoa entino busa ho se ebusua no kra mefiri mo no wo musu eno mo ban no etesen semeye ababa a menyini eba ekwan ben so na mefa so na matena efie na ma hwe ekwan ya me papa ne me maame ene me nuanu mpanimfo enam so ya wo mo de ebobra yeni adaje esa ne ye ne se afokubo ene namfo miemfa ha miensini ha ena na sof maame kan bag ekura koda bibia bi wo mu todu ba bia otimi siesie no dane no ne ntade nyina wo mu ni makeups nyina wo mu bibia ne ahia asene kwa de ne yensi no so wura no atete na de ato no ibufu ase na wo chese wo kosa na so so no awade yi ya ye koi pa wo tsembe bi na wo hwe se ne ebinum si ware no obosa ho se enti no wo mu wo papa no maame aware papa ne maame ya wo mo ware wo mo ware ne ye nhwe so kese
Emma womo Emma. And no wonder say wuko hu obi aya oni wokun eware a. Okun ni tibe bono. Ababa no tibe di okuratem sabi o se ne kwase nyina. A che so wo mu ne kete kra. Emfa ho so ye krachi ni so wo sika so ye de oba no mfa ho so oba no so ye de obeba no so mfa ho wo busa se efie be mu na wo mu firi enti se wo kwakobare a yeti wo se efie be mu na wo kro anka ne no ene de akwantin fifiri chiwa ankowo a enha wo hye obi oba bia na che se makeka edi mu a na no ane se moko eno ne sof mame amane ya wo hunu a ensema kase na eba ye ni solution no ukofa kura na akwada na wo kana sam kura wo evide no kura sabe o me ne ho ase ene watimi aka na sem ene sabe wo mu ade nso so eno tin ye kan se so pese ase tran mu eye yiye ma wo ababa ya wo tie me enso bro ho ase na wo ma kwan ma yetimi teto yetimi kan asem akwa bi won ma me timi money chem so adentra empanimfu bia ya wo mosi so edi sika e bia 60 million 100 million ma me ni wo bi da enso ne ba no ekura bi nto mu ne ma me hwa na wo hwe ne so sesika wo sakra no de no de ye na so wo di no kwa a wo nam kwa a wo bobra kwa e de amane e bebe finti ne kan se emma mumra mu wase no manya kumpa na mema no so no omo so no to mbo ase ahwehwe mu ansa no omo ware ema na ware go ne se the dos na ema no so ye hu se ye wasade e wo aware mu nya se wote nka pa so wade na bi awade no wasade no nti na wo hia so obi betete wo no ti ye makwan na busua ye maame nom evi mpo bi nya o maame kura no wotimi hwe no etimi di sua wa brabo wo hini me da se Paulina ya tetema asa akire emema ma ba no me da se wa akwanya akese a wo de amami o ma me ne hwan o ma me ne hwan papa ne hwan o papa nso ne hwan em say di kan kan gidie ho asem na hwan na wugi ni di o ma me wotete wo sen na gidie ben na ye wo wo ma me mu ansa na bi kura adwuma bi ana ye de share ne nsanti ya gi ni di ye asori mu na wo maame na ne gidie te sen na ye we ne gidie na na wo ni mu na sen na net ye spiritual and physical a ye di mercury pani mpo share ne nsa na wo so ene wo join ni youth aye ma opposition no gidie be ne wo mu a ye behwa wo maame so ne de ama wo sentini sa wo maame na wa jani bibia ma Kristo enti ni bibia esafata enti ne de sa position ni ma no na wasua wo maame yie enti wenne wabase yensa yewonso yemfa san position yi ma wo ba enam se o maame yetiti ni yi enti enam so be ma san opposition no wonsan so ayeden etimi aka na ye san aka biem won teteye enso ene sei abaye a wo sori a wo datimi twi mu a sebe na wayi mframa se de wa wo pe na wabusa maame se na abosen na maame wo da ye woni misa ade ache esese wo sori na wokoye adwuma abaye afa wonsa efa ye adwuma that's of mama ka se mi bag sen wo ko ho bibia bi wom da bia wa ye busy da bia so ni kapre wo ba bia so de da fie na asan be fa na asan adie ene na bag ne ne sen wo ko ho a wo de pede yen mi nyina mu nso so sa be bo wo na na so bo se wo na na se be se me de ba yie nti wa ma wa anya kunu na me nua ba bag sen wo ko ho ana wo ko ana wo ba no ha wo ra fi wo mu ana hwe se wo no aduane hwe nwura atwa wo nwahia tin tomatoes da ha bidi egu ha we nso ha ana atwa ho ahia ra sebe enwanse na ko be kwa agya nyina so di aduane ho afrisane wukunu be banati sebe yefi ni mu watade ye hye wo nso mponye ni nyina ye entete ye won tete ye no sai nete na tete wo why nete wo anti sebe bi kura kuma sifie mu yete obi be se passenger house ni yetimu na enipa atwam ni ye koba ukọ ne masie hu a fitia no pakọ hu anwumere TV nso so programs nyina so behwe wo mpebere e dress she ni trum na ne twice sister won ko wo dress usise ahoma so de whole day anoma akore ntimi ntu emu niam efri mu epi abonten nya asam ketwa eniam basa entade a wo mantade etimi gu nsuo mu a na entade na sa adane ya bibi fufuro ni nyina mu no opese entity ye ben ana wawade na wote hu no wudi nini ana wuni nini ba sheet ya esa wo kete so obi ni say ye brown we say ye black anansi atwa ko dance aba
na be sheet wudi gu nsuo mukura na semina kuro ni nyina adu hwe efi aye ana tete wo hwan na tete wo na so tete hwan wo so tete hwan ti sa efi wei wo de tete wo ma ana o sa wo da mu nyenti no se wo na afofo kura ba efi a wotimi fo mu wura dem ko se dem wonye obon ehobon wotimi da dan ni mu ana dan na nkasa mu kura sa ye den age wo ho hwan na tete wo na tete ye ben na wo so de ye den wo de ma wo ma ababawa wonya adwuma bia masa kosi adwuma no ena adwuma we dia mempe adwuma we dia den adwuma we dia de da bia so obi bibi wani bere wo pe bi dia ye wo ho na wonya adwuma wo ba ye den ena mema edi uso afusane kwadwo be wuram akwasi abewuram kwame abewuram obi ewuram bi etu ansa wo kwa awade na woto ho mpan ne sebe sede na sof ma meka no emu abie emu ntime nche wontime nya wo hu aduro ababa wa wagya wo ho saa udwale a wobeka se wo no obi ku pressure eye ni no wapi abonten eti da bia no wadwale nso wunwale wo ho anene basa ensam basa hwan na tete wo na hwan na won so wo ye dan wo tete no ubo wuti ase ye ni na ansa ne sister wansa won ko na kira ma wani mu abopo adan won na kira ma won ko wani abopo ye hu sa wo ye be mo so yo ba o trinwi ni guso na ese fufa ho etiri mo hohoro ye sei anko konna ko huru mu na ye neat ti ya no hwia watade ye jale ohun na mu maame umotu omu afu dodo akoso yakuma ya fu ebu aso why ba ne o ana tete why na tete wo minu ya ba di wo huni yo di wo huni asi beda ase so ma me di asi ai bi je tete ma ha ba no Jaja Radin Shrow. Now, Ubronika say life doesn't have a manual, but it has a mother. Or say abrabo we eni hihye nwoma bia nemom ewo maame. Say Ubronika say manual, operating manual, afidie bi Ubronia ye bia ne wo. Enkrata bi eda ho ana nwoma bi eda ho a yetimi ekire kwan a ye fa so de operate say afidie no. Na wo ba abrabo mu a abrabo ni sa de no. Abrabo wo mame na abrabo wo papa enti ye busa obi o hwe ye no ti ye wi ise hwan eba ne ho na hwan ene o mentor judge you say charity begins at home and technology ni nyuma semunti no awofo bi mu enya mre enfantetemma wo hwe nkura bi kura ya no mo ho ye me mobo ahomachi 4:30 ne de bi mu ti dwom ahomachi ene enyane nkwada bi mu akora bi so ono hu ne maame no bi ho na watwe mu nyina no ye naja maid enti sa nipa yi maid ye wo fie ena etete akoda yi maid yi so maame ntreat ni yie enti akoda na wotete no kra ne hu ye na hi pani kura kunu bani asinadua ni mkoda sese ebro ni ade a de sa nkora bi famu no asefem maid yi krampo no sabio ni motuam granye adware papa bia ni ho a odwade no de adwade o atete oba so ho enti sadie we ya de a esai enkwada na eba no ye besre ebre bia na bragro ne sa ne ma no ho no na youth no etimi pick up ye but yes technology suatranti no sa ne ma we ni ho judge enne ebi mo quick money sam ene so mo pentema de o mo hunti no yentimi mentor ababa wa siso se de judge na wo ka no enke wo se ne ma me kyerɛkyerɛ ne yema bi enom ne ade badane wono na koba kora ma ne ma me bi die premai sem we bi mo de tena akumase mu a ne manyiri betu ye nti no ade a ne ma me ye no se ya de pa ena bi mu so afa o mo de bo mo bra nso ntia e matirimu da ma enkan nwi sase mu de ama enkan nwi sase judge na nenso bi mu nya kakra to o mo nsem a ye ntia o mo ba ono amu ntia ba ena fie otimu so no ye ntia ne ba enti ye de tirimude kankan saa ne nam ene ye ne na ye besre abrabona ye bono ye nya brema ye man wo fie because ene said the TV ene phone sem ekono so wa ma wo ba a mentor wa obe mentor bi wo TV so na nipa na wo mentor no so no o hyiwi onom jot
hwe celebrities yi ebi mo public no mo nom dwi ni George ebi mo publicly ebi mo kratimi declare say omo ye lesbian ebi mo ye gay for sankrofo we mu na ye ma bi mo emento omo enti ye besre da bia me ka sem bi say se wo hwe enne edura najo na ko bantama wi jota baby bi mo shisha bi mo noma the next 10 years awofo a o my Ghana ebenya no hu papa wi any shisha awofo ene ebenya na descendants o mo bade mentimi hunu enti ye besre yema yani nko empanimfo ebeto wo mo so se abrabo papa bi no mo bode a ye mento wo mo nemo ya brabo tibon koso sem na wo ye no enne na ofi se wo ya akwada a wasi so ebedru mre kakra bi na de woni daso no afiri wonsa na wabrabo ebeye mmobo judge awrade nhyira wo ye da sedi for grow fine ye ko be anom ye ni aye koko kama ye ni aye ama aye kama sorry anopa na anu bia demu ni nyina mo jane 19 pedua no ye adwuma yi eyi aye mutim free nipa so frayo mu hawo vitamins and pedua ni ye nyina o de ache grow fine mu e de amaye benya bi o misti e ba kejeti amurum apidank ka ko femisi fie na fe digital e ba center and grow fine e be ma oni pedua no grow fine 0244 596 532 Express Group ye kwa buchiri ne ya se ukoje ntete akosua dia na wa ko holidays Canada US UK Australia New Zealand ITL IELTS SAT ni TOEFL nyina doctor teacher o se 024 9000448 and 055 555006 Express Group Tabita is no papa prostrate ni diabetes ye koho woye home screening enra kwiada tina otwe di animu ya afa hojim kidney infections bema obema mshishimisi ya uja o ma heba treatment no twa massage ya o madina and Firestone Food Bridge ho kumasi sofula alarmet akwata credit 0202347647 obo heba in Medical Research Center adwa todomenu se wakoma bo kinkim ho ne ye kro wo adwuma kakra bia na wabre tipaye migraine utifa wakoma afe heat o show if frete obro so na yo titiriti ye adwuma kakra bia na wabre obo ne wo kon ehwo ni nyina e ho hepatitis diabetes infertility typhoid kidney any ayem krodi boni se dwie ye wado ato menu last stop any of mami kenken ne di animhwe free 0257 472506 and 0249761508 oboheba 3P garlic mixture enrowi piwak enrowi nipa odi abedwama so ye de ne ye toa fesini ye kokko ehwe pai enti kase amroso ojabroso krotoa suroku na yo titi ni stress ni nyina ese pa MCR hodi na mochiri eno so ebetimi aboa wo fra yokutu na wontumi enya wo na yi a 3P ubenya bi ewo Colinac Gabson Pharmacy Okanshi Angel Herbal me pacho 0248928824 and also ogibia ebeboa wi papa Diamond Diagnostical and Treatment Center omuya brofo Dr. Marina omehwe kama o say yesi be fibroids ufuro sekanya yemfase kanka ovarian cyst yebehwe wachiri kase wahoto at sasabro ntimi nante brebo mu hawo ntimi ntras prostate na yekese ojabro so composing uko Parkinson disease eno ne friend shaking material una mana wushi Parkinson ushikisa ya brofo na nyina ode eho aduro ewo ho a ode ebehwewo afei bibi hyewo ba bi nso a eno nso obehwe kuma se otisi ye ben santase runabout enkran legon ye ni Legon University Sports Stadium di admission pacho bomodian so obehwe Dr. Marina it was 0241677506 Liberty Conference ekoso
ebeba so February bosumi ena o man ya we do wachi offer for to fu nyina da say yemre February bosumi ni de to so du e da me me da no pa no nsa pepepe o Jubilee Park asem ne if Habakkuk chapter 2 verse 2 o se tro eni swade hunu no adom to for minister Kwame Jedu ye rise came from pom ye mani be otwe yemra na onyame ebe ye nyame kenjen super papa me pacho pebi nom wonom asifio eni abusuani potassium magnesium e mamoja no blood circulations ni ye adwuma wonti no tene na sa wo bohwe o pa bens ebe tin every okra ye de na kanjin ato kanjin ye me de na tonze ne bi nkura me 0241 449 191 before ye tete ma judge ni akasa kire mema ha ba no yi me kura ho aba ne me no ni asem je me be ka sem na si laxia wasem bia o kaye ama wiase nyina hu sem fat nimdie yakopon de ma wa ko school adu se kontimi judge obo se kane no na ye nananom timi chi ye tenase edi ja esi yenim awobrem na anwumre eto na nsesem ebunkuru satan ye nananom eniska ba ne ebuo mu ne ye mfiro mu bayifo ebi enso ne sa abrewa niska ye fe na abrewa bayi abrewa wuska ye fe na abrewa boga abrewa guy eno ne ye ne se ye nya daje enkoye nananchen ye ma me nchen ye ma me nya daje papa nya daje se de na me nwanum bi ka no ntiama yakoye nsuo ensuo ameka yakoye nsufi eti enemu sa na ekobasa na abrabɔ no eni yedie enen sha ka twede amponyankopɔn sɛ ye start program we ye sua die the pass of year ni a ye kɔ year ni mu no on the 7th March ni ewura ye year ni mu no ye sua die kakra free judge wona me do bowura last year judge o di statement bi beto ewiase nyina sɛ ye sua dware ye nwale ene abesi so hwan ene o mentor sua dwale because o ma me enche wo dwale eti de ohini ni amesa de baaye no ene ebo aye na me ka sei loye bia sabi wo be pa akotwa wo part wo no e de asem de ne baba so wontie no dwale ana oba no so attest akoma ne papa say na de na wo de wonti man kire me wo so we obi ane na adwene tie de oba ma me ne ka no dwale ase bedru ble bi sufin no ebe ta baabi na anwum wo so ta baabi enti na mama ne ntimi ntinase ensese ne padua no because why ana e kire wo sa nimdie na e koso no judge wo kire ye ne amie bebe hu se esese ye to ye boase wo adwaye sabe me ye oba odifo pokobra ye oba mentumi boase empeta urubia sabe metim ya fem ewurawura mayi mu nkare nyina ememu akie be kire mu se ye mfa nka atwade anase enso kwanfia moto manze ne ye dwale abrante ni o shell first one since o ma sabe onka wi enso do be dia fra ni onya lu kokotre fie wi ajet o do be che o se sabe mpredua sa ho offense wa sekura no enso wo mu dodo o be ka kire wo wa ka nche ko ka kire wadanfo ni yiri we diam ne da sate wo no otwempra no ni enso wo mu krampo na ni wo fa enti se wantie efutuo eni semo ye ka wo ma meti parliament wo papa so nam Cote d'Ivoire wo be do nya teteye enti etoda eduru ye woda twofidie ni ben ye se de ye cheche no na ma wo so nya de so de hu de aboa ho se mi mentor kese now de metima ka chese mission wo ni ba obi won montemase because nanu mo asem no aba me kwa maboa me because obi be che o se fa nka dwade edwale a kane ne ne ka ne ye nka biewu wo ma me kura ka obedi natem because wo be kwakoto spray na be man de ba ne bedum le bi no spray na be darenka uda ho na spray na darenka tulani na fe wo kwada so bai ma me bi odane ne ho ababawa ode ntwuma ye nanimu adane aketesi a be man ko no sikoko dwale anzalam no wada wo ye de wo ko woro ho because enso ka ho a wode ma se dwie be man ntinu na biu form e sha otu we say otu e shishi si ya wuro ho amese out mami bathroom obo ko uniform asen ho eti me oh yes eti me pokọ brand ye onye ni wada wuro ma mede wase wadi sua wodi abre
ewiase nyina koso dwalie siesie ho ma wonum kasa enye kama twetwe wo se on obabi won ma nema bebre no mo na mo se ye no baye o ma sensene o mo tim pedwo mo to bi ko mo to mofu bristic ye to ne sei bristic ye to ne sei enti se be ma no hia foforo na o mo to mo fo nkawe so nkawe opo hu no hu abegwo yi ane kona afi wo no obeche so mo to mo no enwumo aho mesrew sisa se woni obi a otete wa suade efefure nyansafo mo tra TV so a o mo kan nyansasem ni mo nka muso sem wonka asem a ebetima to akoma so abo odachi na obeka asem a sabin producer o kare tra no da to na o so nam ebasa abranti ababawa ehina abegina etisisi ohun oba osore no pa okosi adwaye no ma o blistic woyi wo to ho o ne nkronye no sabi bibi kikitikiti no ekaka oyi ho woyi yu babia nchen oyi wo motuom odwetwe so chi woyi ne kama motu bo sa pesti eti sabi ma ne kura walo ebebedu fia de woyi ho no pampa ho obi won motim ni ti wei eto oba na japade so no ho meseke kama sisi ho yo huye do huni ne nya ombento obetimi ya aidey e de abobra na ye nyina no yemfa ohini ne enum asem as a mentor and mentoress that's mentor and mentoress hey you know ebusuafo Sompa Nkomo 7th March edin finshia baako e de sanitary pad e koma girls schools ti adofo a maje bread September 22 na mishra samo pesa mo boaye ya mishra safo no nyina bo shema group mo Europe mo America mo Ghana Kumasi Nkran wala beba aba Pasintia o London wara beba Teresa Cheko yadamase samo so mo beboaye club members e wa London yadamase papa Frank munyina semusemu beboa sa na Amsterdam fo bra kwaku broni ya moko ahonkoi omunyina ye hwem kwan sembe ba beboa America New York fo Miami ba fie boa France yesre mo meboa awe institutions organization bi na sa project ya ya page opesa oboa enya one sanitary pad nti na esa buy wa bi girl child education seye umayi nyina yensom na yemwa na eda eje ni mbuati edwada ye kokot abrochirefo nyamisham maaminya akon akosia bakwadwo ma Monica obapa Linda J of Akitu ma Agnes Osekufo enime nana pokua ma mpraman ne adofo a mo kire wo dokasisi nyamisham Harris michiao Matthew obapa oso ye chiao na ye bia o mana tum simen ansana yakwe second case bi ya o ma tum achi 0551931931 o abrochire na pese wo free bia abrochire for na ye 0548931931 abrochire WhatsApp line obetumi afre 0548931931 ena ye normal call so obetumi afre 0554931931 ade ayesu uso obetumi. Hello Pachodin baby akasefri Mama Mr. Itacho Ndinde Emilia na ono adoja onye na ha mamojumapa yo mami ye na masepa ne de bia mo futu amodema ne se sompa de so mama no papa yi na itie ho a o mama no papa ene ho ye tete ma ni akata kire mema e na me teke bi mu na ni tie radio station da ko abranti 28 years ya kofa obi baba ya ene na tana busumi nsia onim baby agero ni onim ne ho ni pebia na agero na be yu atono so na areho o se chef passion wo ena ye nche so ma mene han no o baby awo mama yen samaya me so otimi de be ma ba ne de no apama ni mama pi o treni o betri so na ta ba de o treni o ma ti mama ya me na wu se di ma we o ti o ma na so o papa no kura be di baako enti ye da masse
Yankopon wintira mo pa na magenta. Yes, say my Miriam so a buyer. Abrochire for Amose and Mamu Frebi, ye near the line at 0548 931 931. And then it was a plier who beat me a free. And okay, hello. Hello. Pachodin baby, I can say free. Yeah, good evening. Good afternoon. Afternoon. Can you go there, my Kodas Abri? Yeah, we did be to me, do back to Okaka. You. Yeah, come what she said now last time. Let me wear Jimmy. The come out here. Me master. No, I say, me asimeti. O sure now we use me there. And I'm up and about. Okay, and the Yenia. Me poor Juma may best see me drew come on and me tank a cardiac. Now me done for kitchen, me chair, a function. And I'm a little my motor, many did better to be. And me could arrange. May I start to ask there 1 month from then and no one. And you know, can't say no. And somebody a year, and somebody sound a year me day. Wabow. As a man called a dear, I'm sorry for be 1 more man could be many months. Instead of my Panama church. Yanso, yadasi, papa. And so, and now by way, what kind of polite way was some we nipa beania and so fire. Hello. Hello. Yes, Rauba. No, sorry, a few machine in one 0551931931 0548931931. Hello. 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 Pachodin baby akasefri. Good afternoon. Afternoon. Hello. Me do for yete unka kasa. Good afternoon. Ya jeso. Ame, utie hu TV ni sododo. Why? Esre. Utie hu saade anya de beboa. Ofra TV no a na watwem ho. Na asem na apese o kaneti na ugina TV no saade a emwa na utie hu a feedback na de bre na no de ne. Enti obefra obetimi abaso na oso do wadwenkyere no enso e de aba na enra ye mai video pictures bi o ma ye hu ewiase ya ese dan ankola ne dem no agese wo mo boboboto e di wura baabi e mana e dadanum je de boto wura baabi anta na o mada dan mu fie mu no na na mo papa si yende eda de nyina ma han ti de se fi mu no pictures eni nkola ne dan o mo dem so beba ne hu boni e koso gana. Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. Ahun we de bidin ti de medi de sie kakra. Yo. Da masepa na mon cheche am cheche. Ahini. Bislo wa sempa. Wa wim. Eni nyina ne se hwan ene o mentor. No question. Enam oba me ne tie ne mentor ana so de titi ni wo fie ntino. Ahun. Amani amenam wo fie no. Oh. Because oka bibia o se me maame a oka bibia o se na maame ye no. Hey. But eno so muwa. Oni de sankamenya wana banka metimi afọ na nka me no di nkomo na se futu di anancheche dia because ama me hu de menye. Gina so na mpeke o number no why? You are me frɛ. Medas. Se ne maame pose no na ye papa de asenkeye. So bi eno so nye. Ti eno so tikotomu wo saa no. Hello. Eno so tikotomu wo saa no dia emwa. Abusuafo yenko computer so adwade yemra ne yenko case number 2 no so. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no
sciatica and a stroke so the qua diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebeboa abeba matia kanso money baba hunchre. Why keep hearing voices reading, asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Dedisisi Yehu Esipejam Emi Yanimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na wodo ni nyina Bishop jewelries yenim ne fretiti we din somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia dia won set wo any one baako Bishop 75 jewelries what say wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni bem wa ho sisirie mu di the other be se waso the other be tu kom the other be tu nsa the other be tu nine eye jewelries die eye abish kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho abi plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia abish wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why keep hearing voices reading asking hey middle nanda na wote ho a waya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senia mensane me na mu twetweme no emu aye titiriti mentume pon sore hu na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bia nsa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omotu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo manofo anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 020-100-0021 Yama etiefo akwaba mepacho WhatsApp group number no so ewa ha ene 0242 056 978 ai Sompa Nkomo WhatsApp group no 0242 056 978 pacho oba so enkofa pono bi ametoso yeni edi ehu ni mpanifo so wanya pono afaka ofun no so nakohwe odi ade bi abetoso a emwa ye share ideas kwan ben ye befa so show iden wahu a wo pese ye to aso
ene de wo pese ye firi mu obeboa wanya wo pono no niema emfema ho wo de ba ya na mabro ya mama ya broko ani why na wo ya mala mso meton wo niema wo wan mala ma wate asi dwomu go use kaduranya sa platform no so ena wo so ba beton wo niema case number 1 Emmanuela Boache Ajemai Kenya se adwumam ebe ne ho fe ene ma me na nim hwe bia no bi be wa no we complainant accuse Francis ano atini turumu ahia efie nu wawo onim ba bia ne bawo all day in court ala wala ipiao ima your Bible your Quran your bodua your snap ebi focus ya obedi Bible Abraham pa imanwe Bible mano usi Bible na ko snap peda ayemi Manuela ikram sem Bible show ho fe nyahwe ummokro no anu kra be ma Bible bi so e de ahye ne ho den ate mikra me Bible sa sama make se asem ya me Bible mi nintro no krenko a onya me boa me erade bo siesi ni abaya fefe aha ima ebia se be ya fe no bi nso tia obehu de course nto se ukosra wo fa otakrade na akohia wo bi e de ni si pacho de a person to many okay say me ho ye ne fe like o say me makasa no bi eti da ko na ehia eti na ye expect say nyi sem bia be ima mo ko ye go yusu roba anaju ado roba condom o yusu bi ma mam pacho da wa ko no woro ye abaya na sada no osheno na tupen wording ana chenti onkai mama kaisa na yade amotwempnache ana just na amantwempnache one bi pena se na wonso ovulation na ode enyemoye pacho yani e uba waduasa kolawo piao yima ena yare enti nyinsa ne bam no me friend no bona mane o ka tia ni se wanyem me pacho ogitum me pacho na do 8 months another na wotwen ya do me because na me na unya o menses normal this normal na scanty period na normal period pacho normal na hey na I don't na me throw up me ne bibia nti me na wafunso anya kese dabi me fu anya kese nti me hu nti mo fire by no ka se ma ye pill why white yeah nti odeme ko hospital ade me yare ana nti me ko ye no ana etwa scan no mse hwe no see 8 months the one day say still can you di echinie no say ye foforo nti me ba ya na me frɛ no ka kyerɛ ne sɛ ni sɛ na esi one opportunity no ka sɛ wate sa de kyenye no ana send me 800 cedis sa time no ya be mu ni eko 5 years 30 no ye ana send me say scan to send me na me say da ba ho kyerɛ timi ba timi de bi to nkwa ne niema ana me di akakoto ba sa time me twa scan na me aka kyerɛ akrara ba wo no sɛ no aka kyerɛ ye maka bi a kyerɛ no inti ampanso me wo ye no oso oniska ti maame na be fa me ba kenka so adwumam ho na ohwe me saa na ka se wo ba wa ma besine akwa no hu ne da na wo fa ne nto ano me na ka se me fa ne nko ebi obefi se wo boa da bi o ka se me nse na akwa ne picture de be ya me se ne ma no debi osi me ba na adwuma sem ntimi mma da kroka ye ma ne holiday ma ne mma na so ntimi mma dia at least cry ya eto da won frɛ this year frɛ ka den senti won frɛ kra mbusa akra na se o se nya onu eto da kwa woni credit kra o se be frɛ wo ba bi e ka wo ba no ho pacho e wo fa ka se no ne nurse ni bi anyam ba boy wo wachi no
like no one no wo and as a 70 no ana yet ye wo no kasa kwa no so onhwe no se den na mususu se imade nti no onhwe akra no o ka se adwuma sem o se oni adwuma ba se se wanya adwuma no se ye ntwa mo ka 5 years ni ntwa mo ka so de bia odidi ye ntwa ne ka 5 years e no da so ti adwuma ni mu ye ti ma me da ho meti akota krade ho mukohunu so kwa no ba da na chi ba ma me na oni ahodi ntine ko ka de wo so wo ka ana wasa bai onim say because na hopopo kwa be winzo ansa ni ska no sanka wo at least ka wo no kra betimi akọ bra kra ne nka ho na kra sa de on say menkwa metimi akọ na usuro so ko be san wada genti adada ye enya no hello Eja Francis me Pacho Francis in Ekase. Francis Ekase. Yo, your friend is of my me adwuma Sompa TV so. Unu me Emmanuel Abuachi Ajeman. Otu ni mo. Emmanuela Abuachi Ajeman. Yeah, Emmanuela. You also only now about 5 years ni. Unhu akwara ne da no prebium. Nade. Nento kasa ni yo. Me say also only now akwara 5 years. Unhu akwara ne da eye no kre. Me ma me sha abofra no. Ai. Me ma me sha no. Ene o kasa me hu na. Me hu no me ma me so mo. Na da be na be ba be hwe wo. And the same as because making my same FA. I feel I have to show me my say. Na be ko yi na ya wo mane ni sika ma eni me ya na mane ni sika da ji ti an be 3 to 13 to 4 years ni nya adwuma 4 years 4 years ni unya adwuma da ni nya adwuma me ti nya sika da asene o na and I can say because of that you know me bra crack say Pablo Prano, or Pablo Prano, got to school. Don't I say that? Oh, Brane, Befa, a crana, got to school, Magan, or Bra Crane, Mammy, 1 year, 1 more dam. I call him fear no. And Unimugana, Lano. I call out 5 years. And now, put out the name come away. Never. Okay. Let me go this way. Come once the dead. Francis. Madam, yeah, sure. There is a wow about 5 years. Only maybe, your more, I am here, because ain't me must say, when Beman was now we need be the annual better than some damn amount. I didn't impress a match for us. It's a new tea, nothing with this game. Who are bad time? I'm cross on Pablo for any mission. Why, mamma, as one Pablo and me tell him with Cadia, okay. And I may say, also sending his car. There are any day chat to our Francis who sending his campacho. Nami Musane Mount, Ebiana Odintro. Emanuela, there be any chat to our Bruska. 15 December now can I yare 15 December ya send 50 CDs 15 December ya and I send who say 50 CDs 4 years achi and I send you 50 CDs Francis hello was it December ya 4 years you know until one can send in 50 CDs no mama no me the I don't know until just mama friend say move jojo ni ana atese krache yesterday we baby agina no ni ade tie ni obu ama wo je be jojo who are you wo ya hwan wa wo pa 5 years uni mu ba obi na nka je ose hwe wo ba hwe wo kire obi be jojo 4 years uni di na sini pa na wakofa no wo che no ofui adana ye emema bi nam Ghana num sabi vagabonds namo musa mema we muwa maye beti senkrane je treasure tum ta ni yesem ta ni yesem ne picture no we
One for picture nama. 1 year. One so buy you out way. As I compare in Siashin. Na Nkomo ate peta osi bora so. Where na go fai. Mo ma me mo chabu pa mo ka. Next ni abayiwa. Wati muti akọ half currency. Ah, mu tira fo so to ampia. Mo sa fe no. Ora tenedre. Kasi edi agro. Mo ko fan profama maiwa. Eni wo mo ko nyi mu wi a. Na mu twane. Obi na yo ba ma. Hello. Na 4 years na fe na wo brewa 550 cities no. Eti on fele. Hello. Me say Francis was it 5 years? 4 years. No ama wo ba 50 cities. Eti anya fele. Yara picture ya the TV so. Any water dey show fefefe. Wo jeans ne wo top ne so persia. Wo se wo nya adwuma. Onyame wo suro. O hwe ye nyina. Say wo ba no da be na wo de ni go to school mu da be adawroma agire ka kire mu ansa. No, me fa primary school mo. Me see the university school mo. Da be me take come not to school. Even I told the grandma say by the end of this month let's send him to Canada for school. So then I was say omudi me chin say me send him to Canada. No Francis, yemfa bibia to ti unua ba 4 years wa wakola. O man is kada. To be unua ba sa wo enye wabufu. So omudi wu chin wo ka ni bre. 4 years akola ba yiwa. Onu su ko school. I will pay now 5 years or 4 years. 13th November, no enough 5 years. Say 4, say 5. I will pay now 5 years or 4 years. And the 5 years, I spend a more canon. I think and Thomas. Say Thomas Sumo, say to him. What you 4 years to cry into a year? Say 4 years, we bet you seek 50 cities. Hey, yes, Yeah, madam. William, I make a show. You ask you no. Are you? Yes. You say Obi no me do my yard for. And Obi no me do my yard for internal. We need ya. Me come for Bobusia. Yeah, not for catch us and me for Bobusia farm and for planning the school. Now we to make your money. When you come Bobusia farm, I'm catching daddy. Me yes, I. Me come Bobusia farm the school. I can't quite down now. Second scar, number 2 school. On second scar, number 2 school. Yo, onyame mo a no ma on second scar why? Na for 2 school. Na oba penny so no yo oba penny so no yo oba kitu a wo ye ni say no. Aya na munum say yeduabo ma mo a o. What you fuck lifts? What we are Nkomo ya sa kumpeta wo bu ya. Enye duabo ma me because ebe ye duabo ma wo. Francis ya wo bu ya Nkomo ya. Ebe ye duabo e de ama wo. Se wa wo 4 years na wo ban ni usika we de 50 cities. Won fele so be gina koma wo bra. Mini wo wadaje. Mimi ni sabi ajimifo en wadaje. Mini ajimifo wadaje. Abramba, uniform na fari jimi free o. Wey, am I why you tumfo? She, Emanuela, boy wey, why not drink sakolana and wash no? Mammy can't crank you. And I mean to be free and coach the mansion. Say, we are day. Uko school. Na me go school, e drew say me call level 200 na mama ya range. And this can to us. Baby, I make us say Timo coaching pnatwa. I am Muhammad. Me may wabruche September to Mama Walia by way be mammy. It's a school in France wejai. Pedjuma ye. Pedjuma. Now our bubble swore. Ne ho ban. And yama to Toma and what to school no so. Ye never boa Pedjuma mam. Ope. Na way. Johnny life for man. No the fuck if me kuno. Adrena kwano or the forklift no ebe kunu you ani na ya mo oni empedwuma ma wo because why not drink sakra no hye no
Yamuao, near Pejuma, Mabara Kamase. Na wababo so, ne ho ban. Se kana kuma no who say or ba to the baba fine. Because all the father be free akota krade no kra no. Carry to the animal body di ya. Nemfa so so. Wabari tru mu blazia. Boy, ya wabu ya konkomu ye. Mo sa fan photo into so na me. Akumpeka isi ahwe no. En wagya narase. En wagina ekwan wato space ya ahye no from hu bi. O se odan kra akwa bi ekromfo bi anu omukra friend kwa me tuda. O se no. Ima, you anywate. Ye nyina ye moa. Ye hu kwae do be fa so abai wa kama say, on say da. Wate? Obi ampon kase wa wo da sauti we. Hwa ho fe, wo simu gire. Ene o kala ni wani mekura wo. E ma we, e me mo abrabon say. So ate? Ye nyina be boa. Me padwuma ma me bai. Ahwefo amore me. Abrochi e de adwuma na ape. Ima. Adwuma bia. So ye raba otimetro. Say office adwuma store adwuma bibia obeye. Ghana for me sira mo me bai. Mo we said o tie no kra na hojo. Ana Ima. Wo honyo. Me hojo. Wa Sompa na wo dada. Na wo padwuma. Pedjuma on wa okas won na me nyanko school mia na me try de akwane ko school now ye drew say school fees na mu ye this scan na ye 3.5 be wi na scan asa na ma me say on tina fi na ma me te sa akra ni tifie o fie enna mirim eh ye ko beside we kura me ko ma me ho no ana obi chem 200 cedis na me se me pa admission ti me drew kura me to ni school bag ne we ti me ko no sa admission ni we no 200 cedis beso ti me fra ka kire no say we do na 300 cedis ko yesi de bia o kwa 10 cedis o ka kire me say ono de obi kra che ni ska ontimi mfa mbra kora no na obi de nya hoodin aye adwuma no sano kai intiko na ma ye ewrade hu yamobo na nyanya mesom de a kanipa bi wo wa eduabo complete duabo krakabra kune no de gina no Mr. Champo Brim. Me dance. So mama no one yes atoaso Abrante we say one na mentor. If you be mu no free. E go sha be mu no free. Papa be na tete no mama be na tete we so wicked. Timo di ankasa. Na me nyu ababa yi ebebre emfomso na nya aba. Enko ho wakọ akofa semo aba. Wanya wawi. Yanso ye tu ye hu fo se ba bia ya ye be ko bia no se na so fa me kan ye fie ni ento obo ase ye hwe ni memu ansa Abrante no chese akwa na wa wo ne kwa no wotano from the onset what tage yi ta koda no chese na wo dwi bia kokeke ena nyinsa no ba nti odo pa no oni so odo mageli a enka obenya do ama ne ba no enu nti ne wo ye no de se bio akwante ne be no akwakofa na ba na se wote se wo nhwe no na wo hwe no a ebede wakwadwuma se nyansa be ne wo wesem wo hwe wo ba ebede wakwadwuma na ne yaka ne se wo nyankopon wo yi tembia no obi a ya wo hwe obi bia no wo diska eto ne nsem wo maniska eno ti na adwuma no ya wo ye no na of mamekan wo se afidie kura wo enhu Elisa akura keto bi ti baabi ana sister yi ti baabi na wo sugu usu aka wo se eduabo wo se eduabo bia entume no agro no odi be se won kro ye wa honhom bia sansem se no na ya no mope no mo so mo e de aye adwuma ka kwade ya wo fire no enye akura se ena obi kura epe ba se na ko so na ka wa hwe no e de ba otahu ni ana no ne papa so mama ntim say because first ya kate no say ya hwe ne ya hwe ni ya ko hwe bibi ana ne ya kwa ne say akwada yi e wo fa se ne papa nua adwuma ene wo ya etua ne ka ene nyina a wo Jesus ka wo say de wo fa bi nhwe sebe papa no ene no se no fa se e ya pa Abrante ye tufo so ese se say awo baby ti mote eduma no omrom he ya eyida edwa dabra na me fanko why
ye we show I be to kwan ba how me so aba me fa nko no mfa wo why jewelries Mr. Champoka entimedi ma no esie ne ye kan say be wiase so we ye bibi na ofo so wani ate bebrebe wo tie fidie ka se wese so enim guase ka se bia ya woka edi gu se bi o mema enim ase ne say woni host eyi mu je se okra mu ade enti ne ye ka se misumi mu me ho wo pe o misumi ati tu dachi bino misumi ni ndia dachi bino ebe ko ni krobom ebe ko ni krobom wa ya obe kura ni pe ya sika pa no ebi ento ni nsem mpacho me di manuesi na o Emmanuel ana wo hwa o da to sakra ni nyane ba na da bi me kura ma me ka say recording no kwa ma me bo record bi man no ka say da kura no o mpa na wo nka no yi ni din ye do course no ano ono na beto apendi to ba na friends o ka see emfe no ebe okwaku ano so no ye kwaku o ya ano aha di o de ban no na de to akra no ana ma me say na ma ne mu jiri jiri friends na ma mu tuni di fa ni to ma busu apanyini enoko ha kwaku ha no wo hwe ba so abetudi ana office akra no nyane ba e kire sa na ka kire no nti oh akwa no cross no no dey encourage and no we dey atiatum oni gina ho no difference so atiatum ama uje ho anyi eti obi say restaurants enkoko 800 cedis a month nan come do bana to school ana ope kumase ya baby am pesa me do come do kwa bishop abi plaza abonsan tintin bi simrom imrom he ya amuto jewelries I mean ya tikame do kwa na fawo senka ope ejuada brani enko why after show na me fam command yo polena so mama me da say we dey kan wada wo mama me mfa kwanya isu na me ntuma ya bi fo kakra bi emfa ho mariwa sabi ya so mama me kan no se ba bi ya mudi mu agoro ko no ya mo hwe ho yi ansa yenua ba idie ekọ ba nyina da di pefe se abrante na enye wodo bi na no wodo se wokọ sra wo fa won takrade na wokọ hu wo bi wako bai wati se no amna kodi so of mama mudie no na bibi wo hu na na kono na ne kon do na emum na wo no se wo ne wo betena wo hu ofent na ne kon do nti kan se wo ne kra hyehye ho no mo no wo fa na me gidi se na onim na wo fa nim of man wa dia na wo fa ne kura nim wo re eti wo kwati wo feeling one day and 2 days also take you 4 years say atwam say wo san wa another be 15 years esa under wanim yetie Francis anon nsem a wo keka kan bia na kire say wo ye bema wotimi ni wo ba da but wonya agya hia no de obetimi ni wo hia abayo a wotie me bema de betimi ni wo hia na emom hia mu na chi de beba no sabe oni wunim de ani adwene bi obetimi de ayeden e de aboa wo enti mayo amoma mani na ho ba bi amudi mu agoro ko no yetie ye nua ba Emmanuel ade ya enko mre nyina no kanyi san ba ye na wo ye ne sanka busua timi tu anamon ko abrante na kira kwan but ni nyina mu no ama ba wo sese no de wo kan kire se fie po sabe e fie nye wo fa bi ani ba bi abeboa ka anya bia ka Francis ka se won hwɛ no ka benya nnua bi ana busuani bi se o anya hwe ma yenya de yemfa ni kotum ba ni nyina bibia nim na kyese wan hwɛ wachi ansa na wo ye de wo kɔ na mom ye nua Francis me yanka bibi mfa nkyerɛ wo ye fra ne ye di hu agura na ye de wo ye de ya ka ye bedi hu agura ye ni hu agura na mom ye ka no kura na ye de e de ya kyerɛ wo se wo papa wo no wan hwɛ wa ka nya ne wanya lances adi twi forklift wo company bi mu no na mom ne ye ka kyerɛ wo ne se sumiya de amadwene e bia na nne wo koda wo dwene hu yi ya wa wo be hu ni se wo ba bi we dai e wo ba bi emfie nan wo si mfie num wo yire se mfie num wo si mfie nan e ye mfie nan se ye mfie num wo ya wo ba ya wo no wa ba wiase eti makwala ne da chi hu hia o eti wo pese wo kire se mfie nan na wo nya adwuma no uni di se de wo pela fie wasi wani sabe de se kora wo kwa asori anasa wo na mo a wakeka hyem enso wo hwe wo ba sabe wo abofra san wo bedi Emmanuel ati hai enye kura na bosumi bia kakra bia de bebra ni bia nka wo besom akwala na man akwala ne da achi huia na Emmanuel amesume tufo nyame na ye wadom na wodi abepie fidi kese yi so ha eti agina ye jaja nam
adwuma bi a bɛpɛ de ama wo bia ne nkogu yɛ ni mu ase na fa wo nsa yɛ adwuma adwuma bi ebenya ma wo de ne sɛ wo yɛ sabe anya dwaman adwuma ne yɛ kɔpa ma wo ɛna anya koro no ɛyɛ adwuma edi ebuo ne ani de yɛ de ɛbrɛ wan kasa na wanya bi di ato aduane adi na wanya bi nso de ahwɛ yɛ nua no eti brɛ wo ho ase wo kɔ adwuma ne mu ade yɛ bɛ kyerɛ wo sɛ yɛ bia yɛ de yɛ because ɛyɛ adwuma wo yɛ de anya sika ɛde ahwɛ wo ba no na emu Francis de yɛ ne wo bi kan yɛ mfa ne ho nkyɛ no ne ba no eti kwan bi a mmerɛ mu no ɛsɛ sɛ wɔhwɛ ne bia yɛ bɛhwɛ na yɛ saa hyehyɛ no so for my medase Auntie Paulina me so medase na krata na abrampa je fabra mama si number also mata de ehemi mama si ne pam ne fefefe de mama ne enra de ni nyina Kotoko Junction mama si what tade kaba bibia obepam ne kama mam ne ho so twa adwuma ne so de obeye 0543 370 005 0543 370 005 Mama C Kotoko Junction 21st Clinic 15 branches across Ghana. Siatika eja adia wutu yere so pa na mozi puru chewa monsa twansa na adwo brim oba no so ne be che no no so kam se preko kwe na fiesa na be ma no na be mu obu ipa che obo modian so be ko 21st Clinic na ya twetwum kama ye wanwa overseas kumas kumase en Grandome Market Techiman ye Ojian Bank edanda denum enen kransa so kransa hedada edainum 0249311311 na we ye Boris B en nam papa fi akokonde ede ne de emre so we nampo e halal yade abo sanse kremoni kunti ni ubenya bidia yabomu enkwan bibia ye wo Bantama High Street yani Presbyterian Safudi and Mweasa Wasa Market Santasi Runabout Boku Trade in a Doom SG More Top High Share Body Junction number near 054444 BBC 4453 yeah mami Elizabeth Faith also the drone kitwa Faith Imopathic Clinic se eye yadia kwankro posa wani so kwa ma unsa tintinche usre ayemukro sasabura ma unai kekabom usisi achiate sekia lodu bidie fro popo obo wana wotetana wo jonso diabetes ne pressure na ya wahene makokobin ukomase nkran so tuoma Nteku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House eye adwuma fridwara kopememenda 0244583859 ana 0275969411 me pacho time herbal mixture eno ne ye nom malaria chill edimojawe amwaya anemigale momode wanu atu tumi ni pedua mu ya wo ja eye time herbal mixture time H herbal mixture and sawogu uba iso atia guso and your friend rashes around vagina orifice ni na time H betwase we dey any say bomodian so be friend Dr. Tai it was 0244417669 mizo 5G any de keka ho to apeti Dr. Serious le nam 5G ni de jensen ni nti e mabema tadua ne yedindin di se dua esimu ejinam osoro jai osoro pila eno so boama e ma no ye ni je da ye nkasa ne kwaya anteboame ono wa utumi no na ono so ma wo na no didi wachi aso aye bronsam bia ma e hadwen pa onum bia ebeboa wo mizo eye bia wase abajese ema enimonyam seba Dr. Fellas na no Friday mini ne tatata otachiman wa station obo adwuma opremre baby a wo bia nyame sha frenaje odie 0263185869 a bishop me wie ya me koko ni akosi adua enema papa akosi amechia wa wie woni granny me pacha odi gu ko asumade space ya odi she wani I fro usisim engagement and wedding rings I am from Kawa efe I bishop efo you good ukra 2 cities ubenya bibia to bishop enso ensei egumana so obeko emrom plot 17 adehye market
IG 0598 585 219 Difo ako we dey coming kanasem kura o because medical ka say omo hwe ma no atiefu omo hwe ma die omo ni aponche so ya mentan kanasem atase because be me bia wa wo papa so hwe ne ba 4 years onu akasa ajatum die o ya aponche ono na jitum was me 4 years ni me hwe me ba minimum no bro nyama no besika for 50 cedis eye so to kra na anka ne na ade nkoma no usuni kapre ye sometimes me kase nye eya na nye mana because be ma de se be so pa ekwan bia so me kase obi ani hu uni di ode to dwento nim so be bo akakra be ma so ogun wa owusu be se o se mitimi gun o be 100 mm ma se ho na me nya wia me se wa na me kom ba bi ebe di wo hu dache di ebe sie hunu na mum se wanya mbemma papa na konya bemma tipo nkoso se abrante fere sei Francis ya bemma tipo nkoso te se Francis ya sebi mpreduasa wonam wa why say aponche no yesum wa no se ogunam a pepe za na onam abrante nyansa no wonim wonyini ne wantre fi popem wantrasia maya ma na dwene wanya nyansa fo me ntoni fonto onim se akura na wa wono no wo yemusuo ba but one kasa na wo ha woni pedua kata chobe mo se auto for mo a na se wo so bibi mu a wo be mem na so obe ma nya wo hwe wo eye wo ba na eso mu ebedum le bi na wo hwe se wo ba be ba wo ncheba na wunya ebedum le bi na wo hwe se ka do ba be gina esuro wunya samle di watu uturu mo hwe nti wo si woni ba bia ye fro na to ayampia kekan se hunu kekan kwasasem yenya wo na ye de opebia yenya wo se yegu oni mo ase enwi ena emfa kwasea ho enka wo kweke ni koze onya bodwuse nwi enwi emfa kwasea ho enka bodwuse nwi ye tuo wo ya asa ponche di ya sabi oye huna no kedi kwase onya biye because adwin papa ense dania brante wodrim ne won shata so nwene entina metuo na mibusa sase o mbeke kwantime maka abrante okokra se bi okoja na ko drim panto obi onim nya se bi onam o se de esum no wasa pataku no etu nsu anyansa Francis so be twa video na mawa su anyansa ne brefie be hu nyansa sese oba wro no ho na so fi na so ne nda oba no onyimi yo wonya kwasea na okeka kwasasem atoto ayampia de akere no ne ohu wo no na woni se bia obetima sori mu enti oja na ho ma ho na woni se wajimi se ya ko nwro no ho mouth ada ensi oba bie no wajimi ne mo mema binumu a ya dan ye odi bokoso nkwasasemu a ye di no ma wemu ya fo obi ba nya no but wo de etuo watwe de wo de ka wo de a wo se wo ko twesikan wo ye de bedi unkura brem ompanyim die mu ebie nyankopɔ betetewa wo piepiewa ebeduru mebi o habeto no satana wo banyina atwa ho hia because said the word titie no obabi a be fa no bia ne be wo bia no you can never so betima bo sa nipa no because kuta dwen papa asemi ko kan say sembi obi chemi sika na sem de bebo wa be de manya hoden you are very foodness ma dwini mrefie be ma wo shoba ma dwini mrefie ene ye koka abrantem so de kokot wan shoba wo ye jimifo se wan shoba de woni aponche pe because aponche be ma de won ye afronko edie nko na ode na no odi ko but wo hwe be odi wonyim ene odwa kwa be ma hunu nyansa se makofa boode me fa koma ayi enkora no oni akoko timi akoko be matimi fa aduane no de akọ eya akọ ba nchen ni waso ni wonadi ba be ma uti wiase a wo ye fro se be ma uti wiase ye fro se oh we de ye fro Francis agofa watakari asha kunko setsabi de achachese na chie konkrofi what I say etoto ayam be say enti ye guo ni masna sabi o enyansafo e koma se bi ne wo abrempo a ye koma se bi ne wo Kwase party and motors. Ye come as some catcher say, ye be going must who are you? And what are you? What will pass 4 years with me? Ye kwakasi 50 cities. You are damn shit, man. You are damn shit, man. Me both stay baby. Na yana ye me ya say. Baby I want yana me no. Kasimbile yalla. When you club. Allah wa tell kasel. Allah kas huwa jamaa Allah huwa kasel
because Sadikada who are Alpha Madam who are my fish move fruits. My fish my fish bokol. Who are Hazel? Who are Hazel? Who are Hazel? Who are Hazel? Ediemqua. Kassim Ben. Your friend is Hazel. I didn't know Arab. Yes. And I say wardrobe. So we do about wardrobe. What more about? Kwasasem kwa na bema general ka kwasem e dia che na wapo dam na kwa udipere no be ka chese uto na gu enim ase unim ni pada ne kasa you are body shit man bra swenya sem wodwum na fie ewiabo tina sine trasa adwuma na wo ye no bema wo bema enya kura wa wo no wo bema ne akwa wa wo no bedum le bi no na wo jimi wo be fra baba na ko radio so anase ko fa na yifie se me hia me ba hunu nyansa mo adwum miye aya uda da sumya so uda sankwan to bo ase sankwan na dwene mu mie na utimi dodo bu aponche me da se order in court na mai wan muntie nya meme be me bia no no da o ye interested wa wo mu de mu nya hia be ma na one mu koda na mo gye awo no woni wo da nya be me bia no ne wo koda o ye interested wa wo. Very pretty lady like you. One minute life I'm protecting just like that. What be mama bear man wada. One protecting it will jina where what boy kumwasa kumpeta what boy will teach mama yankano. What boy will teach mama yankano. One no wama we are dear. Ka good dear and to say, oh mammy are in hadie. Ka good dear outway, ka kumpeta we. Kono what the idea how. Didn't one night stand be. Na mani aje mo na mama kote we firi bia. Are na mani mo re ho ban. Kwasem. Munye very careful. Na nye memu wa na o maba no. They are not interested in your mo te wo de ne mo ma o. E die no do mo pedi mo. No mo nyoma je so mo ne mo be wo. Wo mo nya responsible. Wo mo abo mo ho. They are not ready. From Colabia. Now, Mr. Mo, what is Sankrani? Try to take a jatu matata. Yes, Obesi, Bessie, a jatu tata, vagabond to say, your best some Sankrani, the Biamu. Wow, down Fiena. Walk on his 50 cities. Jaco can't say, Mutuana Mujojo, Minya Bia, and the Bebrem, Minya Bia. When I mean, wow. Amen. Akotina kwa wako to space ya ashishe fomu. Eri bag ya so motu. No smart is the crown. Akotina edua seed wo nwachire akonwa. Chare ya wachire. Na sa star we ye nkola akora chimda akofi foto. No twe foto kura sa star we twam. Achimda o town Mr. Mai ho. Kofi foto. No twe foto no we kura sa post we post 106. Post 106. Oda. Ima jiwani won say da meba wo fe enu an say djuma na me de wo konu kogu manimu ase na jiwani ya dwa big so de obe hyew yi no tia wo kai ne de akra na koto school wo be ma be wale market on the wall serious nyame na wo ne nam no wo be wani mo nyama wo be hyew ana wo san obo afufro wo fa boy di say movie and I'm a boy. Hey, Mampo, because Manuela, they're ready me from Ampo. Ima, come though, what? To you be any Mampacho, and ye quana tia, mean town, tia near Sequan, why you bush was the way crown to mention enough of Frabitu. Ain't he be 4 years in Manuela will be any ma mean town, oh, Madavi. Hey, any sexy crying cock. Bushy road. Allah, Tenacity. Batima. Tenacy. Dean. Nancy Braden Quaja, the Bebro. What? 0554 931 931 0548 931 931. Now, so brass, me to my way through. Ocean 4. Hello. Awo patampe. Yeah, Ajo. Le pacho sus ya sun bien kanu apamfuse.
In Bachawa, Kwame Amwako, friend, original Nigeria, the contract. The two put him as you had the joke at what is, and I can receive because I do not power woman is in the 7 previous. In fact, the one I tell you, my dear, if you did get in King, my parents and camp for Bopera. So you know, your memory you are my 7 previous, and the other city cannon. The Bema and I said, you didn't answer the Sheba. But I don't give a friend, I think you took yours. As a matter of fact, I do my dear man of song for you. Only the new possible way I can see now. I bet I said you, I want a woman, but I think that's so. The just wake up money. No, I buy anything that you think that you're for the year. I don't want that without it. Yes, yeah, that's a power when I'm in shroud. Who so bet me, Abba. Hello. 0551931991. Hello. Afternoon. Eradi adom ye hoye. Mami adoma. Nkasa fi odne ho kwada so. Yo anti adoma ntio. Nkasa o sa mepe. Na me che number no. Yo yate. 0 hello. 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 Pajodin baby akasefri. Na me che number. This cassette is still FM. Yo, yentio. Oh, waja won't you film TV who kakra. Atinya frɛ fitale kubu kazu. Yo, I made your mabojima. Yo, man fanchia ma bantma hene. Na pia. Edia na di nimne nzama kotoko. Na I made the one many ajo. Also, we paid Mama by one. That man on you serious. If you are back 4 years, 50 city. So, no, we on you serious. We say no, that you go no money no more patch up. And I'm a buy a year no from me. I need to social media. Me buy 4 years, 50 city. Yeah, man. You can baby, I want to add one winning. Obana on it no one we or the bibe no. One ya me nyejima. Yo, yeah, that's it. Hello. 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 Pajodin baby akasefri. No, me touch from me touch from yentio. Abayano. Me your number. Ade. Hello. Who nya ne number say dey? What the number here dey? Me pacho, me need Nkomo. Me pacho why? Echiri. Bye bye. Hello. 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 Pacho din baby akasefri. Akasefri. Yentio. But a boy no on Canabano, one more but and Sanonco, Uncle the Legiment, Uncle the Legiment. Legiment, correct? And our penna or you don't make me. No more penny in Saturday, not now. I will send out while we're not on. Can you be a man or you know? But I want to them. I'm not with my experience. But I like to have a full of friend on that country. So I ended the most of the Canada. Now that's how we would be the man over you. I ended up, no clue done or yet because none of Wapalana. If you want to come once, they get it, you won't you want a home. Who could make you my penina or honor? I thought to look to you. But I'm going to about that. This is about family now. I don't know, Manuela, Mamma called Takra and one corner Jumo. Mamma, no need you see more for some 2 of for us or Takrado. Not an hour for us, Wejano. Weja guy. Saying that what we born one time in Tinoka, so one tin in Cabin. Hello. Hello.
Hello. Pachodin baby akasefri. Eba so fe na mama me kasa si. O da shefe. Yo, yenti nana. Ma na ko ponsha pa. E o boa me sister me nso. Na be ma na de ma wa wo a. 4 years we ni kwa hu obada. Kama dia ma no kwa nya ma bu fi sha won ko sha akara na kra. Onya be ma. Na ontena ho. Na obade ni ameka se da tibia no no ene okoku. Ene obi nama o se me ba ni partners me ba ni partners. Sa wo sha oba. Enya wo na ka ba ka sa oba ni. Aka ni pa nyina be hu se oba ene ni pa sa ni pa na oba ka na asa. Na on tena ho na ko pon a o be hwe ni o hwe ne ma no o se ase na ko pon islam ma hello hello me ba say good afternoon Pachodin baby akasefri e ba say frame shira me kasefri takrade yo yenti we me ba che we de abema na me kan say we ni pa boni ni pa wa wo ba na sa wutimi hwe oba what stress we ne gama for trouser ese exactly apozu said all kind 106 pose 106 high 106 nyame de bitwa neka na ye bon pa sa ba na se benya adwuma aja obetima hwe ne ho no hwe akwara no that's it. Hello Oba Pachodin baby akasefri ma se ma me mentie wo ho why me pa che wo na kasa ma ba le na me to maka ko hello mpacho aja unchu ho kakra mfi TV na ho ba che frame ade Mr. De me kasa free ko yo aja de enti o mama mpacho me pese mi buta se bana on se ne bano u jana life amana na se mo de mra beti no ke pese mi hu ho no na se me so man fa bian ko bi se mo nya na se dia mi se di ko du se be mra dana mra na ese o watakura de akura ne maame akoho okwa ho no so o man ko ne ho ni o fan so watakura de ho ono so kura se oni ne onko wa o man ko se ne anya dai nya kola na ese ye hye ne din so ompadwuma anya no hwe ne ba be ma na ye na dwen so on hwa kola no utumi nku no du ba ndai nya ba wa na ese o me na ni bere no hwe ne ba we a ogina we hello Pachodin baby akasefri mato me de kwa me kasefri tulutazo yo kwa mi nti mato boy na semana na mpesa mekaka yeti tawa uba on channel ngofu wasu onye duma ba so dibia asem no iti ngofu bu wan ke se ngofu na se automatically mo madane ba fan kra because wa uba na uba ni dibia also ti ase na also ni se woni fili kapa dia eni kwa se ya muka de no channel yes wa kola 4 years o be send ni 50 cities hello Pachodin baby akasefri I friend Samuel makasefri asante na gogo yo zamenti no kwa yini na mama ni bi na so we nya ya tesi na eya at least akakwa na betumi kwa so be you ni kwa mention na de enya kwa so bon life na ga na wasi wani obi asi wani bi na so obi na so ye kakra se betumi ade aboa girl na retention de na erade mo ano so no nya be ma so no ma ha akofo na ma no that's it hello Pachodin baby akasefri Pacho me dia le kasefri tema Alex Pacho utu mama ne fo na utu ku aso fo Pacho you to no fe dia wo dia be me hu oba na be ma su na e me de because me so be ma show be school wa mo ne the same thing nyame na atua neka obema pe na do no wampe en wako na nyame de na kati ama no itimuntu no fo ne ho pepepe na jiri mo ye fi no de te wo no en ya unsu broken heart ya che wa no de ne ye broken heart na ama wi ati atomu se hello ma
Pachudin baby Akasefri. Hello. Hello, good afternoon, Din baby Akasefri. Oh, Kasefri Takwada from Justice. Mutakrade for the energy a jam live. Osha case ide like a nice case, but them no orange and the balloon. You see, no, black it be say. Who jan life I'm on and I'm more than Takrade Bruno. I am black sauce lotion about. Anaji. Like you saying, when I say you who some blend on the bed, yeah, blank yellow. Bye on a blame and also pay me on jan life man more hanum. But your man minion and normal. It's all your dear fire, dear. Hello. Hello. Pachudin baby Akasefri. Yo, I don't go into you. But so, that's you know, the night you know, crash and blow. About an uncle. Yeah, I do a more common and come in the level. And catch a both on top. I forgot the mother. My way, Yaman. Yes, that's hello. Penny Pebby in a tone. Manuela, that's Penny be the Wallen say. Hello? Pachudin baby Akasefri. Hello? 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 Hello, about Papa. Eradia Dumo. Mammy Bo about it. It's about Papa Ghana. I think that is about time I was a Ghana to the bottom of the mobile about. Only your president, Tunani, the other lady, no, not to work multi-stage. Especially you. That will be not a show program, and I will use to move there, you know, be better attack room. If you ask me to especially a year before Ghana. Now, Mr. Young lady, Mrs. Kunopo, we are 2 weeks, money here, Bema didn't talk, Beno. Madam, the cat the one thing you down for now. Bema no being out in the best of one answer in the banner. Bema, at time, I said, but not the HT. Other than I know what's down for Beno. And then we tell you. Obedada no de akola ni ntini enhwe ye ma ai no krepa ni enhwe akola no eni ono anasem a akola ni hello na de me my broken heart ya no de pa chodin baby Akasefri udin baby Akasefri yet you afraid you medie no asi Mickey omo ko boat party July adaso e fan club for London omni Destiny Ladies enti anya asem keto akra upem nchimo china edwada ebebo mama e na ye nua be ma ya Paul manager Paul e otechiman ni ma me so awie ko Kaligao e wusrim 9th February and until September 22 o sister na oye pastries na bronya no brebi mpacha o ya fa ne number send me na meji adwuma bi ama no mini ne number enti ye be kwa akopɛ adwuma na ma no so be ye nko ade a ti adwoa da ai eje ni mbo aten heda asɛm no de be si bia no ye de bebrem na mbehu ba bi enkola ne da na mahu nkola ne dan a papa ne de ahan na mahu wiase bone a eni pedi ye frɛ mo hini ni makrao